September ni somni paruk sang ni somni panga zirtop ni ania bazar thlir tu te chibai ule Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chon Nimin Khan UN General Assembly a video link manga thu sain Israel chon ril tram natural thoma mangin Gaza tangin Palestinian mi puite nor chuak meka hetianga Israel sarkar in firfiak taka malak na chon Palestinian state din chu thil theilawa chua mek ni na soi tarlan tongin kum somriat pakomi Abbasi US chon an ramalu phalna visa an pek du lo wangin UN General Assembly mang tur hian New York khopuya kalve theilawa video link mangin thu soina hun pek ani ta thawani Abbas chuan kumni don mai Gaza strip Palestinian ten indona noi chimi tunga beina ti chian na tramna le no chuanan ma chon nuwa in hena thu ka soi veta a Israel thil ti hi thinrim na wanga in beina satliani lawa mishing ina mishing puilaga sual nalan tir theidan sang berani he hi fiale fel takin history bua zia mekani a he thil thleng hi kumzabi somni na le somni pakhat na laya mishing chiat na rap thlak berani ati Abbas chuan Hamas awin kumsang ni somni pathum October ni saria Israel ram beya nunaw poi soilawan thalle salan shruai chu adem thu sain Hamas te che dan chu Palestinian te ni na ni lo thu asoya Hamas te chu Palestinian te zalen na sual tu an ni lo ati boka Hamas te hian Palestinian state a ro rel na chanwo an nei lo ti in Palestinian state din na kong malang na chak zog na turin Hamas te le firfiak pol dang te chuan an ral thu man tung turani ati bok heti lai hian Abbas chuan Israel malang na chuna taka soi selin Israel sarkar firfiak tak hian Gaza le che vela an mi te chen na mun zau du na nan vei chun zom zelani atia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an West Bank ka juda te chen na insak bela tum na chu International Law Board chian na lian takania UN Security Council thurel palzut na ni atibok Abbas hian thu soi tlang kom nan Gaza in dona ti top thuaya ale lam le lam in tang an chu zalena tul thule Gaza strip a chengten an ram an lo zel thei ngei na tura mala ka ngai thu asoya kan hliam chu engang point na sama se he tor na hi eng tianga rei po ni se kan dam zelanga kan tur chok thau thawang atibok Nimin Khan Israel chon Yemen ram ko puisa na chu thona manga bom thlakin an beya Iran pui Houthi helpol ten drone manga Israel ram resort pakhatan be chan let na ni thu an soya sana hian mi panhin nun nan chana ni Israel sipaite chon sana khopuya Houthi te omna le Houthi te nena inzom mun ten beya anla chun zom zelang ti an soi boka Houthi tu pong tu Anis Alas Bahi chuan nimina sana beina hian mi panhi thi in somli pariatin hliaman tuar ni in asoi Israel Defense Minister Israel Katz chuan sana Houthi firfiak pol te mun an bei thule Houthi te drone le ral thuam tam takan ti chiani in asoya IDF te chuan Houthi General Staff Headquarters le mun poimo dang tele Israel be dan tu ro manna tanan man building le Israel be tura ral thuaman ka chuan mun ten bom sak ni asoin hun rei lo te a Houthi te mun an la be lo te chuan be chun zom le don thu an soibok Houthi te hian Yemen ramatang in Israel chimlam khopui eilat be turin drone an thlo chuatira heta hian Israel mi somni pani in hliaman tuara Israel Prime Minister Netanyahu le Defense Minister Katz te chuan an chan le don thu an puang ngala nimina bom hangin an chang le tani Russia le Iran chuan Iran ram nuclear power plant din na turin in rem na thuthlung an ziak Russia ram nuclear energy company Rosatom ho tu Alexei Likachev le Iran Vice President Mohammed Eslami te chuan Moscow khopuya Iran ram nuclear power plant te naw engemaw zat din na tura in rem na hi ni lai ni khan an ziaka Iran hi UN Security Council chuan karkal ta zirtop ni khan nuclear program wangan shrek na chun zom le an rela hemi hnu loka Russia le Iran ramten nuclear plant din na tura in rem nan ziak hian ngai vena hlo hle ni Islami chuan Russia ne nan in rem na hi Iran ram nuclear plant thar pariat siam na tura ni thu sain Iran chuan kumsang ni somlia chuan nuclear power gigawatt somni nei man an tum thu asoya Iran hi electric anin tawdel lawa tuna hian Russia ram siam buser nuclear plant che power siam chona tan an mang theya he plant hian electric power gigawatt khat vela pe chuak theya Iran chuan power a in tawdela tumna konga nuclear plant din chu angai poimo ni a nuclear ral thuam siam an tum lo thu sei thin ma se khovelin an oi sak theilawa nuclear enrichment an ti ni in khovel mithiam te chuan an soya
an nuclear plant te chu khovel mi thiam te en digan phal lo thina wangin rin hlel na zualani heti lai hian Iran President Masoud Pezeshkian chuan ni lai ni khan UN General Assembly a thu soin Iran chuan nuclear bomb siam atum ngai don lo ti asoya chuti lai chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan nuclear chungchanga US nena direct a inbiak an tum lo thu a soithungani French President Louis Nicolas Sarkozy chu nimin khan Libya ram hroi tu Muammar Gaddafi lakatanga inthlan campaign nana sumdonga pu na thu boya thiam lo chantirani a kunga chunglung intang turin achung thu relani kumsam sareu pa Sarkozy hi sangni pasare tanga sangni sompani chung khan France ram president ani a athu boy hi politics a mel maten an be namai ani ti in lo phato thina mase Paris court chuan thathum chung zet an ngai tu hnuwa nimin khan court thurel puangin thiam lo changta a thu boy danga nei te ro ti top sakani thung Sarkozy thu boy rel chung hian thu retu som pakhat te chu thu zo fian ni a heng thu retu zinga hian minister hlui pathum lai telin thu retu zinga mi France le Lebanese tisen kai sumdong lian ziat takia din kumsom sari pangami ro tunkar thole ni khan lungphu cholin a thithuta takia din hian kumsang ni paruk le sang ni pasari khan Sarkozy hena hian Gaddafi poisa pek Euro makta doi nga zet chu asum faina pe ni in asoya ama nge in suitcase in poisa hi pe ni in asoya ni Paris court chuan Sarkozy hian Libya sarkar ne naru ka inrem na nein inthlan campaign fana lo tuak thin ti an chui chhuat hu an soya hemi konga hian Libya ram en thatu te thiam lo chantil to fir fiak tele ral thuam tol rutin te po Sarkozy hian a tho pui an ti a kumsang ni som pakhat khan Gaddafi hian kumsang ni pasari France in thlan puya Sarkozy puinan Libya sarkar chuan Euro makta doi tam taka pe ti asoi chuaka hemi hnu lok hian kumsang ni som pakhata Arab Spring boina Gaddafi hi thani ta a Libya rama hian kumsom li chung zet rowarel manani Sarkozy hi president atanga tlak hnu loka chuizui ngalani a nikum February thla khana kia electronic tech vo sakin thathum chung zet an vo saka French President zinga electronic tech bun masabera ning he ngeni ni lai ni khan kumina khowela tropical storm naber super typhoon raga sa chuan China ram chimlam le Hong Kong le chevel te chu na satakin anuaya thlina takat le ba ka ro asur na sa hlea he hian tuilian siamin kongpuya te tu etling na sa hlea he tianga tuilian awang hian Macau khopuya omte chuan an kholaya sangha an man sup mai ani chu nimin khan Macau khopui kot thler tuilian in a chim huna chuak khom mi puiten sangha an man live video chu social media an post supa then khat chuan sangha an mana then khat chuan mi sanghaman lai thlan lo la boka hetiang video hi Shanghai Daily in Extra an post atangin a ron tar tana thlipuina tak tuar zo hlim mi puite chuan hlim takin kholaya sangha an mana an mu te in thlak chiang khop mai Shanghai Daily hian an video post a hian typhoon raga sa hnuwa tuipui luite chu Macau kholaya ron luang luta tuna chuan mi puite chuan dil lian puya sangha an manta niringot mai antia comment tu zinga pakhat chuan typhoon raga sa chuan ro chawaron keng tel lawa zanria turporon pebokani hi khwarel chet na rap thlak tak chuan seafood tui takaron petelang ti hi tu manan ring phak te ulo mai ati comment tu dang le chuan Makawa tuiliana mi zongjong sanghaman tu an ni tavek mai typhoon raga sa chuan ko thler chu seafood bazar a siam ta ni hi ati bok Makawa chau hetiang hi thleng lawa Shanghai Daily tarlan danin China ram chimchak lam Fujian province a Zhangzhou a po mitam takin ko thlera sanghan mana tuilianina kamsan le tak sanghalian tak te sanghate le luilam sa chi sang intiang vum ther thur te po social media a video le thalak mu tur omani typhoon raga sa hian ni lai ni khan China ram Guangdong province thlengin hemi ma hian Hong Kong chu darkar khata KM za somli panga chaka thoin a nuai boka Taiwan a chon mi som pali an thia somhnia e taman bo mek boka Hong Kong a hian hliam tur za chuang an oma tuilian le thlipui wanga chen na in cho san ngai mi sang khatling lo deu anum bok typhoon raga sa hi kar masalam khan darkar khata KM zani somruk aya chaka thoin Philippines anuaya category 5 super typhoon ni in rap thak le a China le Hong Kong a thlen hi chuan ana to lo viawa tuna hian Vietnam lam ma thleng le to ani Nepal ram Prime Minister Lailok Susila Karki chuan nimin khan Nepal mi puiten hena TV atangin thu cha asoya vote nei theichin chu kumsom pariat atangin kumsom paruka ti hniamani thu apuang
Prime Minister Karki hian a sarkar chuan Gen Z movement ten an phut angin Nepal ram in thlanpui a thalai tamjok in vote an thlak theinan vote nei thei kumbi thlia chu ti hniamani ta ti apuanga thalai te chu nakum march ninga an ram in thlanpui nei tura vote thlak vek turin a sombok Karki chuan nakum march ninga in thlanpui dikle felfai nei turin ruam han nakalpui me kania election commission official tenen po in biak na nein thutluk na poimo tak siamani atia an ram chung mun tina om vote nei thei chin te chuan an ayo ram ro rel tur thlanna vote thlak ngei turin a soma in thlanpui lawm tura hian thalai ten ram ma son na nei tura in thlak thlengan be seina ti hlo tling turin Nepali unaw zongjong te ka soma vote nei thei chin ten vote i thlak vekang u ramtana na thok thei ngei tur thlang turin ril ru siamila political party te tlomngai pol tele media te po in thlanna dikle felfaya om theina na mala turin ka somani in thlanna hloting tak nei turin remna le monna poimo a do thei takin boina siam lovin kan ramtani beizelang u atibok Karki chon Gen Z protest a mi somsari palite an thina chungchanga mo phurtu te chui chuana konga theito ban chua zel thule mo phurtu te chunga na taka action la kani tur thu a soibokani bazari lo thira wangin kan lome